Ay, nakikita na. Nakita na naman. Baw-baw dance. Baw-baw dance. Baw-baw dance. Yun o. Yun o. Si Daddy. Daddy? Ano naririnig ko? 5 minutes lang. Eh, si Bobo. Sila lagi daw yung lady. Kaingay. Sige, Injan, Injan, Injan. Aray ko. Aray ko. Bigat. Di malaman eh. Kuhawa. Ano itatapat niya pa? Itatapat niya pa. Clap, 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 clap. Clap, 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 clap. Aba. Ah! Injan, Injan. Sige, Injan. Clap, clap. Ay. Nanggagaya, ano? Injan. Ah! Ako, kikain kamay ko ata. Yung kamay ko kinukuha. Ito, kinukuha niya to. Ay ko. Ay, kapagod. Binubrutal mo naman. Siya eh, pinapasok na. Madilim eh. Ha? Oo nga. Maganda sana yung pwesto natin doon. Doon sa may nababa nung ano natin. Ando naman yung... Ano nilagay kay mami? Wala yung laway. Naipit niya ha. Naipit sa likod. Aso ko, Jibit. Hala, yun yung napahit ko.